Ngizothanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nesikaSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and-ke usubscribe. Namhlanje nguphatheleka amathiza kaSibongile and Dlamini's, izinto nje okumele kuyilindele lapha kuSibongile kuloke leli week esikulona. So ngizoqala-ke la ngendaba-ke ethinta uNomalanga naye-ke lapha uKwenzo. So kumathiza-ke baveza ukuthi-ke uNomalanga uzozama ukuchazela kuKwenzo ukuthi-ke kahle kahle kwenzakaleni njengoba-ke ethole isisu samanga lapha ebhuthini. uKwenzo ngeke ezeyizwe kahle leyo and-ke uzobeke seduka uKwenzo and-ke uNomalanga uzoba-ke nestress uma-ke engasamtholi uKwenzo and-ke uzoze-ke ehambe uNomalanga eye lapha kuSibongile esikoleni eyofuna-ke uKwenzo. NgoLwesibili uNomalanga kuzomphoqa ukuthi-ke utshele umndeni wakwaDlamini ukuthi-ke kahle kahle yena ade engakhulelwe sonke lesikhathi. Uzophoxeka umndeni wakwaDlamini and-ke kuzoba ihlazo kubaba wakhe uNomalanga and-ke ngoLwesithathu uKwenzo uzoshaywa-ke yibhomu uma-ke efica uSibongile eqatshulwa nguJabu. Kuzoba nzima-ke for uKwenzo njengoba-ke ezobenyiswa istress uxakwe indaba kaNomalanga nangapha-ke uSibongile naye-ke futhi sebemthathile. Ngidlule ngiye lapha kwindaba-ke ethinta uDeliwe. So la kumathiza-ke baveza ukuthi-ke induna izofika-ke lapha nomlayezo kuyena-ke uVuma izomtshela ukuthi-ke uDeliwe akasafunakali lapha endaweni yaseXhobo and umphakathi awusamfuni. Kuzoba nzima-ke for uVuma uma kezwa lawo mazwi. Ngidlule ngiye lapha kwindaba-ke ethinta uNomfundo. So la kumathiza-ke baveza ukuthi-ke kuzoba nombango between uPhetheni naye-ke lapha uNomfundo. Kunjalo-ke mbukeli aphela lapha-ke amathiza kuleli viki. Ngiyophinda-ke futhi ngibuye namanye. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke danke, ngiyazibongela.